Gradski štab za vanredne situacije u stalnom zasedanju redovno prati situaciju na terenu, posebno u selima Lađevci, Obrva, Miloča i Ratina, Dragosinci i Kovači, gde su obilne padavine oštetile saobraćajnu infrastrukturu, kaže gradonačelnik dr. Predrag Terzić. U Obrvi javno komunalno preduzeće Vodovod je obezbedilo cisternu sa pijaćom vodom za sve meštane koji nemaju zdravu pijaću vodu. Vodoprivredno preduzeće Zapadna Morava se trenutno nalazi u Obrvi, gde su poplavljene oranice i livade, a pokušamo da pomognemo meštanima i na druge načine. Veliki problem bio i u Kovačima, gde je Kovački potok nabujao i u ulici Petra Lekovića pretio je da izlije. Na sreću do izlivanja nije došlo, a mi smo naravno zajedno sa vatrogasno-spasilačkim ekipama i sa radnicima vodoprivrednog preduzeća Zapadna Morava obezbedili dovoljan broj džakova u situaciji kada treba da brzo reagujemo i da napravimo određene brane ili da napravimo obaloutvrde sa strane kako bi voda ostala u koritu reke ili potoka. Najviše na udaru vode su bili vodotokovi koji kada nisu očišćeni i tekako mogu da naprave štetu. Evidentan je problem na pojedinim lokacijama, odsustvo dogovora između meštana ili meštana i javnog preduzeća. Mi smo u budžetu za ovu godinu obezbedili značajna finansijska sredstva kako bismo izgradili obaloutvrde i u Sirči i na Ribnici i u drugim mestima u okolini Kraljeva. Međutim, novac koji je obezbeđen za proširenje i prokopavanje vodotoka u Obrvi nije mogao da bude u potpunosti iskorišćen jer dvoje meštana nisu dozvolili da mašine prođu kroz njihova imanja i da završe posao. To su ljudi koji ne vode računa o svojim oranicama, o svojim livadama, ne brinu o svojim komšijama. Valjda treba da shvatimo da pored našeg ličnog interesa postoji i opšti interes i da je u interesu svih meštana sela da reka ili potok budu produbljeni, da budu prošireni kako bi mogli da prime dovoljnu količinu vode. Očekujem da ćemo imati značajniju pomoć predsednika i članova saveta mesnih zajednica da sa komšijama razgovaraju i da nam dozvole da radimo. Jer baš u ovim trenucima vi vidite koju štetu mogu da izazovu letnje kiše kada u kratkom vremenskom periodu ogromna količina padavina se dogodi i pogotovo u mestima gde postoji velika razlika u nadmorskoj visini i onda se sa planina ta voda velikom brzinom slije u dolini i dolazi do plavljenja. Što se tiče Ibre i Zapadne Morave, vodostaji za sada nisu visoki, tako da ne preti opasnost od poplava vodotokova prvog reda, kaže gradonačelnik i dodaje da stručno operativni tim je za sada procenio da nisu ispunjeni uslovi za proglašenje vanredne situacije, ali da svakodnevno prate situaciju i ako bude bilo potrebno, proglasit će je na delu teritorije Kraljeva ili celom području.